Kadok awya phanta non nangkili jianingkan monsamen ki dudulong jia phan arnamalong hirjumi changlo. Lasi kat news sabitung pen kat news kilangara do anapan ningkan kimila pen Christmas sa hirjumi la pen akardong pajur iglo. Kardong. San Milata Sangram Parisat along ASDC Bokolia arat kecito ang bong Bokolia long kaputha kecesong arat amay pi kapado. Di burong supi along dampro lamkan kapaklang kaaputhak ang tunathun kecesong. Center Howard Chapong Coursing Crew arong along keceng siang deng Chapong Fest Mesen Pen Kapachun. Kardom nili Karbi Prime Time birta thanbang sami junaliti mungpi non birta ang ton pen arju ikha. Sang Milita Sangram Parisat along ASDC lapen Bokolia arat chito dun pen matijong ingkora ke thom arni Bokolia ghat pathok lamalong kaputha kachesong arat amay pipado pusi nilitumalong birta nang pali. Citizenship Amendment Act 2019 pabebetik chesong bomji lapen kalam pen kacharwa hut thambak be apran kidam nang alam tarlip nang jipu ke hang padosi Sang Milata Sangram Parisat lapen ASDC atum chito dunsi matijong koira ke thom arni Bokolia pathok lamalong rat pi amai pado. Rat pi amai long songja pomar pen ka pen kisung ke poji alam suri arata phan than pachini lapen ka kapa bebetike kachesong amuing tonang ni pusi lam thej parai. Lo Charlie Hampang along Dipua Maker atum chito dunsi Dipurong Supia long matijong kora ke thomani dampro lamkan paklang sika aputhake kroy kreyang thek chipaklang. Karbi ang long along ka phan kachesong asai aniwang akimia son si theklong. Lo Charlie Hampang along Dipua rat chito dunsi Dipurong Supi kat news asai hemat heng along dampro lamkan padosi ka pawenang pupusi ke hang pado. Dampro matitawar alamkan paklang pen ka kikito parim apan kimio kalilapen lasobu thak anutin ta cherok tok nang jipusi rong supiara tapan than pare. Center a Howard Chapong Coursing Crew arong along kicheng siang deng Chapong Fest mati rong aje mati jong ni phaing kore hiniani anigang sam aporasai ang deng mesen pen kepeman pona birta pherang kepen kat news sa hemalong birta nang pale. Mai padode aprang ritnong chingdi nimso kirung hachakikan lapen kilun kikan pen chenglok pinangan karbialun kilun lapen kikan setame paklangpon laso phi arnigang sam 4544 pentat ame pita padupon thu Chapong Fest ame phu pradip teron pen kachari pon amayalong chunbang Surendra tok bipensi mai ki phalam the lapen alhi kapachinia por enlo Apen haputa masih ini haputa itu orangnya menurut Alhisar po aman pen Karbi lamet amay pubarim Coursing teron chitong dun Papang jang alhi aman pen Dengki mo English High School Principal Kondon Rong Chihon RJ Film Production pen Marlof Timung Colony Constituency VDC Chairman Kondor Crow Karbi Long United People Association amay pu Mohon teron ACF Prahalat Crow, SGB Dhan Singh Crow, KSS Colony Unit Amepu, Chunbang Pen Chenglok, Rong Rup Asar Lapen, Pinangan Kiteki Dingabang Pupang Pilapen, Chitong Dunsi, Mesening Samjin Pen Rat Amepi Pachunpon, Laso Pi Adjoa Por Lunkan Amalin Sitame Patupon Tu. Non malam so Porapan Birta Amoy Ton Pixana.
mall is the Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Dihina mo piputhot birta long wangthulo dulamara hawarpen metric asat lang kitok dunjia tumaphan birta kimi UKSA Dwar Baguria ro tumpen pre coaching ki than ponjia phan ke pachini UKSA Dwar Baguria ro tumpen patir piponsi non mati jong ni phaing kora truck ani pen nangkili ji suri hini rai ingkoi aningkan arkoy chiklo ni phaing koi ra pho ani an pre coaching patu ponji Aki joy pen subject ki thom Hindi, General Science, lapen Mathematics a subject ki than jiapan pachini. Labang so pre-coaching jasemet pen dolamara hawar along kido Humpli High School along pen satlang kipidunje tum phansi panong ponlo. Lapen dolamara pen antan ke Charlie dama tuma phansi tami dimpek ponji pusi UKSA Dwar Baguria chunbang Royal Sonterang pen pachini. Karbi prime time ang kila pons kang ton piglo dumithak mi kruang thu.